Siyakhuthazwa encwadzini yamaHebheru sahluko 12 livesi laka-2 lithi, emehlo ethu angesuki kuJesu lo ngumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Emehlo akho angesuki kuJesu lo ngumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwakho, ngenxa yekujabula labekubekelwe. Jesu wacinisela ngekwetfala siphambano, wangete walinaka lihlazo laso, wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Kubuka Jesu, kunaka Jesu, kungumuthi ngesikhatsi sebuhlungu. Kwati kutsi yini lekumele kusasa, yini lekulindzele kusasa, ingemandla akho alamuhla. Mawungati kutsi likusasa lakho lihle kanganani, unconota kungefiki kulo leli kusasa. Mawungati likusasa kutsi likuphatseleni nekuthi yini loyibhekile elikusaseni, ugcina ucasulwa wenyanya, unyanyiseka lula, ukwate lula, udube lula, ngoba awunaso sithombe sekuthi uyakuphi. LiBhayibheli-ke lithi emehlo akho angesuki kuJesu. Petro walingeka ngoba emehlo akhe abesasukile kuJesu, wathi khanza sekamphika Jesu lide bekamati. Encwadzini yaLuka sahluko 23 siyabona lapho, ungacala kutifundela kuvesi 42 na 43. Siyabona lapho ukuthi Jesu noma bekasesiphambanweni, bekati ukuthi siphambano akusiso sephetho sakhe. Bekasesiphambanweni lesisho lihlazo, buhlungu, kudzelwa. Kepha Jesu bekati ukuthi ngeke ngigcine ngelihlazo, ngeke ngigcine ngekubukwa bungcono bami, ngeke ngigcine ngebuhlungu. Kungako lo leselelesi lesigebengu lesinye sithi, Nkosi ma ungikhumbule mawufika embusweni wakho. Wathini Jesu? Wathi lamuhla utawuba nami eparadesi. Jesu akashongo ukuthi awu ngidawubona khona nami ngoba naku nyalo ngiyahlazeka lapha, angati ukuthi isithundi sami ligama lami liyawubuyiswa ngibani. Wathi Jesu, yathi kuthini? Ngiyati ukuthi la ngiyendlula, angiphetheli la. Nyalo kungabukiswa ngami, nyalo ngingaba ngcunu, nyalo ngisebuhlungwini, kepha ngiyati ukuthi likusasa lami kuseparadesi. Wathi Jesu, ngiyakwethembisa nawe utawuhlanganyela nami eparadise likaBaba. Kungako-ke liBhayibheli lithi emehlo akho angesuki kuJesu. Sibonani kuJesu? KuJesu siyabona ukuthi kungendeka wendlule esiphambanweni, kungendeka lesiphambano usethwale, leli hlazo ulethwale. Kepha mawubuke kuJesu uba nesmile ngoba uyati ukuthi, uyati lapha angeke ngiphethele khona, angeke kugcine kukanje. Lithi-ke lekumaHebheru, lo Jesu lo wacinisela ngenxa yenjabulo bekade ukuthi ubekelwe yona. Bantu bakubekele tintfo, kepha ubokwati ukuthi naNkulunkulu ukubekele tintfo. Lobekelwe tona abantu tintfo, kungaba siphambano, kungaba lihlazo, kungaba kuhlekisa ngawe, kungaba kukudzela. Kepha ubokwati ukuthi uNkulunkulu wakho ukubekele injabulo lengenawulinganiswa.
uNkulunkulu naye likusasa lakho sewuligenzile lisesandleni sakhe. Kungako lithi ungumcalisi nemphelelisi. Labanye bangaticalisa tindwe empilweni yakho kepha ngeke batiphelelise. Jesu ungumcalisi aphindze abe ngumphelelisi. Kungako likusasa lakho ungaba nelithemba ukuthi litawuba lihle ngoba akalicalisi Jesu bese uliyekelela etandleni temuntfu. Uthi angacalisa Jesu aphindze aphelelise. Ungumcalisi nemphelelisi. Emehlo akho angesuki kuye ngoba mawubuke yena utawuthola emandla ngelikusasa lakho. Mawubuke yena uyati ukuthi utawephetha kahle. Mawubuke yena ngeke unake lihlazo longaba kulo kwesikhashana ngoba uyati ukuthi uNkulunkulu ukubekele injabulo. Joy is yours. Wait upon the Lord. Rejoice in the Lord forevermore. Amen.